Gözünü alacaktı. Ne sen oynamanı geldin bu cümle. Telefonum çikolaydı yani. 5 telefonum. Ver telefonunu. Para? Ver de o da telefonunu. O telefonu o ne kaldı? İki iş telefon çikola bağlı. Ben canına duralım. Cülüsün bana. Я что, за вас, я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып алып тұрып, анан ертең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Туңуз лично бушат ичем. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин бардын контролга аласың. Макулбу? Мунун устуна ситесиңер, мунун устуна ситесиңер, и мунун устуна ситесиңер. Хорошо? Территория қанша кетті? 3,5. Мынау да 2 этаж қалсын, мынау да 2 этаж қалсын. Так. Бұл болса eski флюра кабинет, аз уақытсыз келді екен, уақытсыз қарағаннан кейін болғаннан кейін бұяқ бұзылады. Радом болып кетті. Илерде радом болды, ендеңізде радом жер болшы. Радом қайда? Радом азыр хирургический корпуста арқы 2 этажда. Радом жақсы эле азыр, а? Ремонт болады азыр көшеде. Şu 4 zdaniyeni ayttım ha? Bunu ne zdaniye? Бұл болса біздің красный болып, оттовый залымыз. Bunun arasında ısıttım. Gereği yok bundan ödevler hiç. Başkana salamız. Bunu sınav ısıtırız. 5 zdaniye bu. 5 zdaniye sınav ısıtırız. Bunu ne zdaniye? Бұл инфекция. Ар жағы жарымы болса аптека. На флюра кабинет өз бар. Bunu olmuyor, ne olamıyor, ne olur. Бұл болса Контейнер. бұл еме легкий кастраны регистратура салынып жатыр. Bunu olmuş. Бұл лифтик терапия, асты болса семейный врачтар ГСВ. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Детский. Bunun da çok kerak. Bu neyse zdaniye. Bunu da çok olur. Onu da zdaniye roşa kalıbası territoriyada. Так. Bu Бұл хирургический корпус, жарымы реанимация, жарымы хирургия, асты радом, бия болса приемный. Bunu zaborların bağırını almıştırasınız, onu dursun. Tamam, tamam. Makul mu? Polumuz çağırın. Evet. Şimdi bunu da yakalarız. Hazır. Buna ol. Aytıkan zdaniyerin bağırdığın sınav sitesine. Uşulardan ordular, solunlu, savremenli bölüp durup, 2 жерге bölüp durup zdaniye kurasın. 4 этаждан 2 здание болса да, 4 этаждан 1-2 здание құрды. Барын айтты. Туралы 4 этаждан 1-2 здание құрды. Анан кейін ошолор барды кандай болуп курулат, архитектурасы кандай болот, предназначение кандай болот, бардыгын жачак кеңешип туруп, кайгызып бизге кайрат. Сиз болсо объявление финансовый ұстап болды, сразу жазып. Макулбу? Ошону жасап. Тез араны ичип. Анан ал болбой жатат. Бұл болбой жатат, тигилке чыгып жатат деп отуруп алгыла. Азыр баштагыласыз. Мен силерге акчаны уже буквально эртең жасаңыз эртең, бүрсүгү жасаңыз бүрсүгү өлтүргөн. Акча бар. Эме комитет. Кыркы району эме башка ким? Районный отделди ким башчысы? Так. Полковник Хамбаев. Муну контроль кылат. Мен айттым угуп атасың сен, мен уктум. Больницаны жаңы салынышы боюнча, акчаны бөлүү боюнча маселени. Срок исполнения качан болду? Укпай калдым. Укпай калдым. Эмне кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойлогону келдим бул жерге. Нет. Telefonum çikolaydı benim. 5 telefonum. Ver telefonunu.
Kara, ver de o da telefonu. O telefonu oraya kaldı. İkinci telefon çukula bağlı, men yanında durgan. Жүрөсүң бул. Я что, за вас я что ли должен работать? Акылы жок. Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып алып тұрып, анан ертең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Уктуңуз лично бушат ичем. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макул бу?